Right, good morning Kenya, good morning mukaribondo kumathushi monkanto nyeri nkugwate ogeni akaribonde ba Mount Kenya na akaribonde ba ndiguru yonde ya Kenya. It's a beautiful morning, karibuni sana. Tuecha mana ya ajandene ya mubango jo turinge ime. Nero ukiri kidogo runa kapio. But yote tunasema lazima tuedura tukumenya ya uwa mutegeri wetu. Tuedura tutikagera no kumenya oramantu jo guhitana mbere. Dukwa narwa ndene ya mubango jo turinge ime. Tukaza tukare diamanto kathomba bombere kuna kigomano ogitete na mbere na arantere cia Homabay kigomano ogege gutegera thirikari cia matura devolution conference kigomano kiria kiarugorora ni rais wa ndiguru ya Kenya William Ruto na kuona atongire kathomba o county nimbete kwithirwa igikia antondene kigomano giki o county nimbete kwithirwa igikia antondene kigomano giki kira kionekene kuthokina rorero rwingi. Kwa tukaza tuwezo chagarwaria Road Devolution Conference 2025 iria itete na mbere na arantere cia Homabay kwena mantu tone nyanga thitina gukirekanaga mangabana kana tongire ba county barakinyire na ngari nene bamwe baritete na staff katikate katwa thate gwitegana na kurerekana okuregister mtu mwingi 20,000 kwao kurerekana county chitumreta a lot of money gukinya na area gavana betete na ngari nyingi sana inkathite na aru actually kugo ugo torata gutaria ta kuthomera lakini kirage ko display wa kire exhibition nkathite ruga ni gintu kinini governor bombe ta kurara mahoteli jama na te governor akia tongire ba county bombe ta guchwa mahoteli jama nene bamwe bakarara nyumba nene expensive lakini watakire county mia o county motegeri nene nkiri tent ya kuthi exhibition baruga watakire o tent gwe county baugere bareta ta kesa makithano ichi kuona ko exhibition na tindo tonge to kai county enge boga bana kadirete anga ina inchum ikebe anga ibitantatu interview lakini kurekana ke exhibition interview nini biketwe lakini ora anene baba bakinyete bonene sana tukeza tukera ria jau twarinya kinyaro waria rwaro turogitana mbere tukwaga ruteregero rwaria ro mutongeri wa ODM Raila Odinga akiareria na mantu jange kathomba nyuma ene tugatonya kio tongera ba county ya Meru na tuthirikiri na mantu ndene ya matura zetu. Kwa hivyo karibu sana bamitaga Denish matumo bango ni turinge ime mugeni watu antuko muthoji wa siasa mumemba wa gikundi kia New Dawn Boria Basa. Karibu sana Boria. Ni bagam bwana Dennis okaria tarukiro naru rukiro ni mlo dongi muno igapia kikaingi kapio ko kaingi na nyaga pio ni dhalimu. Okay Nto mwiri jumbagu tangwe sana nto kenda jonga mpia udene mbere anke dia tegeri bonza ba Meru TV ora batu tegerete bale na bara bonza teira tukunga Meru Isiolo Embu Tharaka-Nithi bonza bamogo tubatu nabo ni wezo betu na bakedi muno chokerie management muno kadho nontu nyamba kuona gipindi giki twitana na tubetu twaraniria na tubetu ba Meru twebera na thine kyure na bakiuga kietu nyaki gitu kyaga muno na kingi nakyo gachokeria presenter wetu ntuku bwana Dennis Mutumu nontu nyono tubakuona kanya kugeria kwariria mantu jajo tuzu bakugeria kwariria gipindi jaiki gya kwariria mantu ja Meru na ara Meru ikwinywa kikyo tweta mutetesi kuona Meru rekari na kwithoi na Meru nkorone. Right. Thank you very much. Katwende tigwe uratugwita. Okay. Yeah. Karibu sana bona Boiria mbere mantu jange kathomba ngotike no kumenya kwina kigomano gitete na mbere na ra Homabay. Yeah. Mbere tutonyara kiri kigomano giki ikurari na mantu kidogo cha kuita na mbere na nyatona mitandaoni. Kigomano giki gavana Kathomba ibombe tagukinya no. But kwerekana gavana wa Meru Isaac Mutumanto Ithinkia kagita ni nyaga kuruguru akakogomano giki atombere gukinya ura tuonere no na itonyere kinya kire mbicha ne munini wawe wakili Linda Kiome na chief of staff. Yes. Tudro tukionaga kwina talks kiuga kwena taba kuga niki gavana atreta niki no tuende kumenya kidogo what your take on that kana na ta warajukirie kana what was happening on to pengine ugono no kuthiro kithigeragero na no kuona ura gavana kuthithia. Why did governor not go to the opening ya kigomano giki? Thank you. Katwalirie rwalia rungu au wejira ni ategwa karakani atangabana atetire ikura ndo bingi muno bakwalia miario yao kuna ndo bakwalia miario mwe ni mwete kiasi ile mtu balinga tu kwa ngabana atirendere gwitanga kure gwita ke conference ile rali Homabay kamuga gintu kimwe kwena issues irale aja ndene Meru sendia chiakago na kiritire igurokite ndwa
nara na tubamiru bathukangirwe into bingi muno na bamwe nya baringangwe gutigeja kuba bamamenya kibitari kwe nyomba kizito kwengalira izirwe sendi ya Embu na ni matu jate abui muno na the same day tukwera conference kuruguro tukubu ndiro nyombira kyaizagwa na ira tubara baizagwa na ira ngitubye byo ngalira na nduka nambyo kyaizagwa na ira tubaba meru benga kwa kuma kritire beta kulala Chicago kenda mama Chicago beta kulala Embu balambire Embu I think kukendwa kukaliyo ugore mune umutongeria wantu na we munene ukumenya ni atu okuthithia I don't think otigantu bakubathie ne Nigeria uwa kwa conference well you have got some other people who can attend that conference because it was not all that you must go. So they think the governor what he did, the governor was donere, well, we couldn't know donere. Governor wanted to attend the people about Borago and Embu, at Chicago, at a Critine, at a quality and a bamboo. The DCU county commissioner, na young with the idea na obviously and governor Embu, young government with the knife at Ariku. So nothing didn't took on the Nale. Na Netanya, so many people better than some few members. With one exactly in Biarino. So according to me, Gavana Koni that to Botica to Baba, we yet a conference, Arabu Jamazicon. So one of the best thing, Nate this emergency, that was an emergency. Take a plan, which money you are plan. Right. The meeting, the conference was planned for several days. Not just several days, but even several months. So, then which you banjo. Jana jo mantuja kwezi nyomba kwezi ngale kutemanganto ya tabangi so je dire sanenini so I think mkano kama naone ateta na ale mwe tubo tika nyomba kweke ja kana je kweke kitabu kidira na kwa wita michema ni onegi so ngaba naona ka cool this temperature kaka ligeria ntuba kaka ligeria na ale kenda ntuba batika kurawa nikionere the best yone kabe te alire mara na nge michema no jitu no bange bakamwakilisha nao no nedwa gaso bichu siji iji chimiru that is my take right ni kuona je uko akali because agwete igwa kwina dinaro kere gwita rukiri rugwa gwita iro no conference ekuruguro so yatimbinge gomba gwita kwa ligi gwete Embu na atoka nale yeah right iboka sana no ntoba ko clarify on tobu lakini bona bodia toro okera manto ya devolution conference kiambere Bruno Mpende kuge bwa kukire manto je githirikari je matora kuma tukwambiria thirikari cha county pengine monkera nandi mbere ntonya in deeper kiriman wachema jojo tetana mbere pengine how do you see kana nato kuona thirikari cha matora so far ichitethetie twina more advantage than disadvantage kana disadvantage nyingi ikuruki advantage kirima tuje thirikari cha matora kuma ikwambiri thirikari cha matora ichitigitaro to be desired ibai kuraja tura twerigiriza nuba gaitangugi kuraja na njira njega kana in what way kuraja ibachereri batikinyejera batikundwa bali ngugire kyaho tukubona techo tubadi ufiro 40 ira 4 trillion ira batumirite to batikundwa tukionete ini Kenya ini Meru ini Embu ito batikundwa techo lakini ukajoteka nguru ona kaweka mokalingidetwa kange akalingidwa na mbekira national government ni elirisire mbekiri chione ni chejire so tukaragia ikuona ni mbekire chilirisa kwa titangu exactly uri batikundwa igitangu itetonya ngugine ni batikundwa igitonya iterere itikinyaira mturi batiukinyira nikenda nguge onde yoneka because ukaje gutinya do itukuga side imwe kwe side zotona ngwe for example Meru kwe side nyingi mono county tangulira barabara for those years back kwe no nara me kwa tuikita county ni concentrate na hapa na barabara kimaliza buru kabisa gupe in red roads to penetrating to barabara to andele to connection to connecting risabu yangu buru na town nene nikenda tubara bongwe kaba kinye ndabaya kamin mtura wangu kwendielia risabu mtura wangu kwendielia guriawe mtura wangu guchwa bikibiki rokire tangugine ira gwitite nikenda tikone dinare akuma nyombe we ezira kabarabara kawo kamu connect na main road nikamui baza ukayota kabwa kiriari ili most counties and even in Meru barabara iri itonekanire na inyana ndite kati agwa muno edi ibakugalia
lakini itakinye stage bati kukinyete for that time tubati kudwa tuena barabara indongi muno lakini itakinyara kia county kinyeti me kwenda barabara kia county na kia national government na kia national government mwanure bujabujino mwanure itingi ya kia county ndikudongoma lakini county none na mbechira nyingi nguruki ya national government kiri mantuyanyi mwera so that is kuona kuli beche iti ikarije kachita witita nguguru ibati wita ite tonyari ibati gutonya kwena rurario kagitenaga conferences kwero nyuma ya manto kwa devolved inya tuga corruption inya na devolved the corruption inya na tonyera makauntene yani I devolved what you are trying to say gitu kibikijito tata mono nikilete moto mkilete mono ukijoteka statistics kana ukijoteka chunguzi kana baba chunguza manto ya na mitire mbele na watu itite iba kuga bwega na iba clarify ga teka bakuwa corruption kai na mire kama kuwa national government na county government kai kanire corruption imwe na ma county achi aganire imwe tiko ki national ingie na ma county in many counties okay you take into bia bieku you can wonder what is happening okay you take corruption ile tu ile you take counties yeah for example ndio kile tuanjo in most of these counties you wonder what is happening ndio kile kuchwa even as more tender in these counties you wonder what is happening yeah no but they don't value beche ila uo kwende jaula bakone beche koneka na mazoea jo beja hapa na national government bedi county tana becha ni county tana wa becha lakini anu kuona county ni ile part and parcel e corruption imweti kwa na regoro ingie nama so all walia ingotikane na counties most of the counties ikiare part and parcel ya kudija corruption ba milika na ndilisabu nikiwa kuona most of the governors by na problem most of the governors walikuwa wanafanya cases kile ICC most of the governors walikuwa wanajamba mambo kina waitu tu bakati pale tembe nyingi mno na mazambo tuseme mbie kaendelea mbio ndipo kuiba investigate some of the governors so that is why I'm saying there's corruption in the counties that one cannot deny cha untomba kulega ile ku but it can depend na which governor au the governor kani governor uliku county yone atome manage so kinyago ito wikirau tutumba wikira county chonda kadetina kamwe tukachua the corrupt wala tukuga yes but I cannot deny that some very corrupt counties right I can't deny that one yes kero mantu jaje get devolved ingwetike no rathikirire mutongere wa ODM Raila Odinga akiaria arare mugeni wa gitio na ara homa be na ara rombere auga na kwendekithia mathomo ja primary na secondary chindro chingo gisha county what do you think when mama tujakinya ukageria kuthinkinya ugo na kiongoe ku what is happening I think Raila is after something and I think Raila is going a different route and I think Raila bali kina mutongeri wa thiguru Raila gautumirwa Raila is being used kutumirwa no ni mutongeri wa thiguru nikenda education ni je kala kugwa itikagweri kiri thirikari ku kane thuro barenda kuchwa kiuntu beje bakarugani kairi kutwekena ndi makosa yalio na makosa bakurekebisha urona mtu uguchura makosa ndi akeja kudiri kuoga tukana ukadira makosa jau ukachwa kimakosa ule ugwe ukadhidia makosa ndi ukatuka no gumudira makosa jau ali gozi ya doing barenda kuona ni ati county I mean thirikari county benenkura in schools and from there kulema ichokiria meaning government ibuka county kyalemerwe this one is very wrong ukaja kwithira county yongo itekumba kureality bayo bangu bara ina bonande ukaja kwithira county chongo itekumba kumanage hospitali jetu jetho jena nda wafure ukaja county chetu chongo itekumba ku create new hospitals kana new dispensaries ukaambiwa itikomba kulealitani bara bakuleetera ba ECD ili county chetu no hospitali ongo no amini no teaching kibumba ke hospitali I mean kia litani
mwaka university kweli county kamanage. Not even that. Kumanage the Minister of Education is the second, not the second, cannot the biggest. Ila tumera bekira nyingi. Interior ne tongereti. Yeah? Security ne tongereti. Education and education. Tumera better. Now go my question is, the ila kati kuona county yongwa ite komba kumanage. Kinyasa baba jisi, baba ndasari. Ukantone ba yuko bata nyaba promotion batayo. Kinyama mchana yongwa ibali mero bitidilwa. The county government cannot cater for them. Na ndio panenkele institution yonde na iya most of these nuko ne nyo uko kandikira bandu kudoma gasiti nuko ne bandu kudikira no nukuigwa nuko na most of the staff bachi vitali kwe baba tali wa isiuru yetu ina yaji za neighbor ini isiuru ite strike kaiba kwa baba ina strike as we are talking now kwe baba isiuru ili yele isiuru something in a strike no tupaduka batali wa mishara banki bakugamba cha itani percent naibati kuiba gitangwa to their banks and so on. So ikuona ni kuina something itaja clear why the counties are unable to pay their workers. Na ni tukabongera na ile kwenda kuga ni tukabongera kikundike na ke schools can education. Ikuona ni batu we are ready to sacrifice our children. And I'm telling you from now, Gidwa mogetu ikendero gidwa mogetu ikaura. And we are going to mess with the education seriously. Na tubara pakasa kwa generation kona yeke kedo tena kibomo aja. Kana idwana kibomo lakini kibomo kwa useless. Tuantuwe kibomo kiti akitanifo. Mosire dizi simbisi kibomo gatwana to na litorio. Kibomo nyande gitena anjira. Kibomo gitena mwerekeo. Kibomo gitijwa gitite. Bado rato aboma itoju koma stage with the stage B, with the stage C, with the stage D. Yeah? Itu yo komodi keruga sana 8, udi jeka form 4, udi jeka kingi mwaka udi jeka university mwaka kinya uta university. Kubitu lakini bazao tinote nuni. Kana ka kongo kateko mimbika kwenda. Na badugi goga chura ngugira kage batikati amenya buru ikiba mukingi yako kigaga kinya mwaka na. Nikyo kwa tona to kinyo ko de bwa ke kwenda gate batikuira. Na kwa choke nya parents bongo na dibalemi. They cannot afford. Ula muchali afora mwana mwaka ngiliule tite. Na ni tumenya kane mbige ita kudi the next time. Utumenya kane mbige kadia the next year. So the confusion ni unepati kudwa litio mbele nyabo ngapana nkandire kidomo kikiri counties. Kwa bwana Borio tekuigwa kunenkaniro kwa chukuru cha primary na secondary kile county. Utukona ta idea kana mubango jo mweka kabisa. That one is very wrong. Ili kuonia unita kuira kaida nguchoke dia raira aina some idea kwa matwa kwenda na mantu jaja. Kwa something ya kwenda eja na mugaba aliti because utumba kuita kwa mantu jaja munenda bwana end of state yangu na end of state atira aliajo. Lakini kutukira ile ukadi that means kuiba kwenda kudija na education. Okay. Kuiba kwa ndo tumira education na ule ukatumira ikuona ni either education ya jafe uburu. Eh? Lakini kutuketinga tena national government ikabremo kutukika government itakombremo na kwa government ya chitembremo cho dikabremo kwa county andika kerwa muliko jejwayo ikerwa leta didirie so uni kuona kwingi tuba changura there is something bakwenda kudidi nyebe tikumira kwingi dirikali nene kana laira na rais bakwenda kudidi andika dirikali ji etikaye mbrimo dino tuba education no linde defirite they are field. Universities no kona beki kulema they cannot afford to be the no kona alika yake okele ni toana tuache okele kudida idwa fan kuboke jambe cha wita school na wita to tikana jabu ito to kuma kudida rambe cha wita kudomida toana nyumwera na ndio litokera kadi cha toana chujuri everywhere kana get the university no kodetero kandi na myamuji tara because likani abale agira na likani kaje kwa ndo chita muligo jobu. Nikyo kona leila atumiria jaro turira na ndiko gya gutumirwa eja kweja kwangura dirikali muligo. Right. Yeah. Thank you so much Rotero Facebook to terem na kurukita ara 311.2 FM bwaga sana ntobeto. Meru TV Kenya ndene Facebook asanteni sana Daktari Rajab. Ibwaga sana anasema good morning to you too. Ibwaga sana Michael Mutugi. Ruga all the way from Gaumpu South Imenti. Asante sana. Ibwaga sana Maslin Karuidha. Ruga ntobeto Kongo tuko ntobeto Kongo. Ekiongo. Thank you Ekiongo. Ruga habari loka. Alitote. Maslin.
kumantu betwe kiongo ntobetwe kiongo yeah ibwaga sana ingo tika naune igembe tende kigeme alright ibwaga sana turi manto jaje igende evolution bona boiria kadete narua karatasi kambere kata handike na gichunku baruga ridiculous display ke ridiculous display ze baruga kwena tenti iratengeri o county nenengeri tenti ya display into biayo kedre ita for example tameru tejekena na miraha miru tejekena na into bingi kathumba trakanithi bejekena na into biayo ndengo nencho into bingi isiolo marsabit county chonde kukerekana nara baratengeri county ile ona ni into kidogo sana pata ibangite bwa county chonde generally tiri bangite lakini rotero rungiro ora barakinya na expensive cars o mutongeri ororete tarete na musafara zumuraja kuma county ngare jiko nyama guta boye ka barapaka ma Prado na mbi Gazlas number 2 korirwa o mutongero county aratinga tene nanto katekate kadate gwetekana barabara muthinga tete na registration ya mtu mone 20,000 kire conference hizi kwa kurerekana kuna extra kana overuse ya mbecha chia mwingi na njira yetu kwa batara ndeze kwa display into kutisa sawa lakini ndeze nyingine nyote ile kwa maana expensive na ndi kidogo napenda kuwa maoni zangu kumanya na rukonruka kadhiti na ruita aliriti thank you wewe ndiko na surprise ndiko ligana no to why because what has been happening in Kenya it is what is happening in that conference kuita kuikiintobia kiringi ngiri dhate kana ngiri kana tuginyo inya 100,000 wewe ukibutumira ngiri milioni na gintu that is a waste of money okay take the value intobira bileza urobie tentine in most of those places urezera mikebe iri ukeza mikebe iri nacho ukezira gatamba ukezira ngai gitikimwe so ukatwa cost ya tenti mwingi wiri kwijita kuona kukeza there is nothing ndobira bira unyabitombo kinyangiri 20 baba yita ku display byongo otwa mtu yita ku display ndobia kwire mbiongo ku display ati kwire mbio lakini ukeje umara omoteka ngalire kijite na menyumwerere 2 million the cost ya kuja kula tanto bo wale to mwankau is more than even in 20 counties mtu mwinto bila kwa display county mwene utumira more than 20 counties cost ya 20 counties ku display to byao kila tubaba kuletwa na nuka ya kuba county mwene utumira millions kuleta ntubayo na ngikweraga kure baruga o allowance ya mtu ule okoro inka iburu 5,000 ule okoro inene 70,000 pounds yes that is what Kenya is Kenya no kwelera na Kenya itanguge itantwara kwina openness ya mbeke chuma that is what they after and tomara batali na after kuona ni show hii kuona ni this thing bali show interest ila la nene nura mbeki kaumuma that is why uko na mtu akamati tantu igana o muri antu igana akamati de no ba compre is because you know the mitira ya ina yo the mitira tu igana akayutilize yo the market because that is the limit na limit ni yakwenda meko baba ameka sure about tumira antu ba igana ba nyaba ukurukizie yo ntubale ni ba akurukia antu igana ukabia kwa baba tumira nyandi 10 and 20 pateta bo na kubangi na batirete jabu babaleta na to that 20 kulingana mtu ula au kitafumani kiawe so kuna ni kwenda out of difference kile utumiri bwa kana ki transport kana expense ya expense ya defender na county kwa county ila ikiangali 10 kama zitatu na ngali 10 na kulingera tana ngali jiri ya miro ntiko tingani ala ngali nyingi mwa ntama ndo ngibaba letire so it can depend mtura wangwa ulete tena tubabo ndangama na ula bandi spura ngali kunyo beteuri ambio ikuone ne ba interest yao iwetera outlet yambe cyane kejira beta utumira na batera ali intention mantu ya yagi ugotara ikyo kuona ku tent ulezeri tene nyagintu tent ulezeri kile spura gitike kala ero ngama na just imagine okay kile display la badideti gitikira ngama na wawa kala ira ko yenge nderu ina bicha chuo bicha ngaba na waole kali icho ga kitora ngaba na kala nduguru na nicho ba display tentine na ndio chuo tsakile ibiongo kigi ndio te yandu atokaga
Ugo kia advisor pengine bwana Boyd yotegete manto sasa. Governor for ankwenda kugo tu from your part you're thinking. Kire conference tezi a governor abatare gweta itata. Abatare gweta na convoy no mo convoy me ai tona na ai ko na convoy governor na dingatana me governor president wa county ena musafara twaye umo advisor ta tongire ba magavana bana jumbe babo ena una bonte abatare gweta na gikosi kia bangana ukiari kenda tuga this is good utilization of the public money. Manya kitu kama kile wakati utega no wakati utega utility ya tobo kama tega ni utility ya kila mtu imbio tete kudiji in person ugo kwa mutumali kama to wa mameru bulia tuegana li pati ya kule kuka apuleki mochama no yulo kiri tobi wikete what are you going to do ingugi bio tete with personally ko joy rainda go kama tiura mbecha kana kuipapa asiwe wiketi. That is one of the things we are not seeing. Although that we can specifically mtu ne do na duty ya in that tent. Right. Tumenyoka akandiru endiru nai, uyo ngina endiru nai, lakini titu ndo na enjoy renders, but ukaba tumira mbele cha Kenya, but ukaba tumira mbele cha country but wita kule ndawa, but ukaba tumira mbele cha ingi ayu just going there kujiunga. Yeah? Na hiyo uzima kula balinge kuona ina to 10 ka 20 baka ka 20 baka ukaiba baka ndo bagetu baba metaka kwa dangu nyingi nale ikuona ni ntobira bozizagia na atu 10 ka 20 batiki kule moi kuona ni what you do in your county atu kana bakaita kuona ni ambi na mtu akaiba akiona ni gai so that even so many people kiriba bahari na batakuruka tenti na nyobo lina tenti yao rali they cannot even know pamoja batami kurukire ndera ko kumenya batakuruka tenti ne chao bamwe balirwa baletera utonye liene bange beta ba kombra nyomba usendi mnabo Kisumu and such things no kubati kodwa kwena mtu ro participate in what is happening no kedwa kula arrange ugo kamenye ni particular ugo kadi dangu kweli ku ndute sikaka ikadira antobara bakagairwa ndute bomba bati wita conference. Right. Yeah. Ibwega sana no tobako taria mantuzo jege devolution conference bwana Boire tukadha tukiu magaruka kidogo ge topic ya devolution ndikane mutegeri wetu bado ikethero gitaga na aru kana ukikomano giki no gitite na mbere kagitene oga kana arantere shia Homa Bay. Bwana Boire tuwichenje yange chito kidogo tutonyere county ne Meru. Kuna a lot of things are happening in the county currently. Yeah. No aredi mantuja ndoa na kuchenyero chidire to chige kojero katakateka kariba na haria Embu nare Embu ka Meru na akariba iba Bembu Bere yeah yes ikoda tokona kuchenyo but currently ngwe tigethri kare chia nterecho ejire chitete na mbere na kusort out then siasa chia Meru igoro itorari na ripoti na kinyamu tagero to na menyo na kintato chia to cherukiri kwina akariba njia wande bachumirite na mudhuru jo munene akariba ba wande njia bamenerete oro ari MCA aretwa Isaia Kanyaru kama sijakosea aitwa Kanyaru yes na oro ari mukuru kana urani we mukuru wa oro ari governor badatu kawera Mwangaza tawe Murega Baichu nyuma ya Murega Baichu na Kanyaru kubanganira kuga bakeza bari na maandamano ntuko ya Jumamosi nonto bakiuga kaba kimeneria thirikari ya county bamwe batongira thirikari ya county nonto bokwithukirwa na kutemwa kwa musician ngweteke musanii wa Nterium na ande Murega Baichu barogera bakeza bari na maandamano ntuko Jumamosi gintokera kimeneria utosana ni akaribanjia bakiugaga jotetro jo maandamano jatire pengine no mpende kiugo ni apart bwana Boye ugo mudhojo siasa. How do you feel about this? Kiuni ndio na hii this is politics. Hii siasa na mtujo ugwetwa mtu chitafasi gentleman akalega utegerwa bwega kwingugi aina cyo kwemechedwa guchedha na kwimatwa kuthia ndani ya Meru County. Kindu kambere meibo bali na thirikari. Murega na mwekuru wa former governor ibo bali na thirikari. Nebo kala thirikari ati atura leta baadhi for those 2 years. Ati aturi ngogiri kubaita ukajoteka namba kwa that iko imanto bapati utigira security. Muntu gutama meote kumenya the new reason. Bia muntu atemeli. Nobody knows na bati approve. So muleka anto batinda kudioroka ni nanto akidhigia manto angaba maandamano angaibia kudhia na security bia because the security agent para pati utegera police area CID area county commissioner area just one person no take it issue kana batenge degi tingisiro kyao
kia kwenda kaenda bado kia serikali ya mutuma. Let me say this. We have got agents of security. Nibo babati kumenya exactly what happened. Nibo babati mtu mmoja kia kwenda maandamano itakuja ndo kwa mtu temi. Since when ilo kalo hivi ile mtu batama ilo kata kudega maandamano. Ilo gaita kutuke kwa maneno polisi. Ile kwa tuke liko kamenya no papa je mtu gutemu ile tongele tu mtu nekale mura kantu mmoja baba manduya ikusira kina kile mwecho ndiku asoba kane kagi maandamano no. One thing we know is that Muraga is trying to discredit the government of Mutuma Tedinkia. Gintu kambera ate kwenderi tangugi. Gintu kemiere alienda gutwikote step nye mwajukia nekenda bakonda gintu kwenda kuuga. Ate myake wire aina yo utingu geita. That is the only purpose. Okay, they take a ring in TV nge yao ngugire itambere ne kudukia ngaba na Meru Mutuma Tedinkia. Okay, you think ngugire ende ambere ne kudiscredit the government of Meru County. Okay, you think manzi hapa ni beyond ikuona ni utingu yiteka. Simply because they were able to do their work. Kati okata andi waliria. Kutamo na mantu jana jandu ere na ale utwe wijimbia leo. And nobody can give evidence. Ndero muthako oratemi ndero aritoka speaker akebe. And it's somebody can speak. But what I'm saying, take a good and but when I don't know the real cause, Muraga ate kwera bantu bamiru. Abera cause ya gutamo edwano tuba bashia se okanimbio. Na ate kwa karakani. Gento kiko tukikipati kwa investigated by the security agent. Baba patikuwa baina ansa na baka itaansa. Baka bere man antwa maandamano jaje kudiziba Muraga. Investigation ikamba gute kwa mtungu wa mutamere. Imbia temeri na evidence yelio na after that ite kutakudiza maandamano that is bien je manzo ya beyond the rule of law ibu abati gweta akagwatwa bakamenya no didirio akaitwa kotini koti yageta akagambiro evidence ikaje no the judge is there judge yageta akaita manzo yawe but then te uturati maandamano wikitie je to so gwati mtu atemi gisiasa that is what ikyo gutuma wona tubara baguki mono na akalama byo bikios na kiosi uitia kwenda maybe direct in kiosi alienda kiosi just imagine bagweta bae wa Korea ile ngaba na forma ngaba na aero Korea ni ejiro murema yontunia nda kama tatu akaikia kama tatu agetobogi dia muku ura kabangi no kama taikio ukamata miregi lakini ile anenkero rojo kio Korea kwa ndelea ni ati atana no bereka ili na tiganire ni na ni okona ndia antu Korea arabilia ni ngugi ile kwa kunga maandamano akabithagia ati ba kudidirwa gitano kya gitano ya kidogo wa polisi utesera polisi geta ngugeyo mtu ageta kotini kanigwo kabe ko utameni yukudia maandamano oria maandamano kwa karate umone gitio kya nai na toka mchukira ne dio ndo kudia maandamano aishwa mtu kwa libenji no libenji uka act that's the problem we have no problem yetu nayo ekwirwa ati burenda kulibenji ndi butina basa ingena mtu utemi because the first place kija mtu wakeba na temi mbere Muraga na ngaba na forma ngaba na bali ko ngaba ko mtu ba muteja na ambio au what have they done ba kudidia ai jaba dia maandamano ni gukaliate what happen akudia maandamano ikenda awete nsaidiantu ati ba kudio kani ba kugirotia ngati nale mtu mwisho wani mtu ba muteja ate kana maandamano yo yateja the best thing ibane kile polisi ngugi yao ikanye ka polisi but the investigation ba mtu na mtu ora concern ura bi the crime ura bi the makosa ni go kotini koti yetu mujanji ura jangi because but we work under to in a court of law ile ije mazuyo ngaje de kwa mazuyo ya leo Kenya court of law ni ije na nilizagia na ka upande ya kubunga kana kulekia ile hivyo na makosa kana tena jo so matu ya kijamja utamana tukatweta kulibi jantore na tuli ngure na rua mbere Muraga na rua nyanture na tuli kuiba kwina ndo na nenya tubatemana lakini uto weta kwenda mwezo tukumtura tamu ipolisi weta okadi okaya baombi kesi ekwendelea tokono ro ala lingote ro la ingote na makosa ongeza koto bro akaza kwa kanaka lekwe that's all lakini ntengo maandamano yangu ita mtu atamikwa mtu teme madamo dizitie that's very unfair. Another thing bere tumba kudura tokere kana Mount Zeta bona boirie imbone tababuta gikundi kya New Dawn na Nkuruki bamwe batongira baraba baregana kana utongira ba former governor Kawira Mwangaza ibombirite kumeneria bunene mushamanio Julia akurikana na kubangania jwa kyama kyawe kya UMP kwirutere thiri twakibangania na kethira na mushamanio Jojo
Oni ngago chokekere urware ngabana abarekere ito muronge nararirie goro nararirie uga yes Meru na byama bibingi sana na rombere yawe ni atongere baba mabibi bionde na narabi mentionere by name bionde uga atongere baba mabibi bionde bakarende goro amwe bathure mtumo uria ugatumirwa kuitithia bendera ya Meru. Now I don't know kwena any problem Kawira Mwangaza ari mutongere wa kiama ta atongere bangi baratwize kwithirwa ari na mushemanio as and counter Meru. Is there any problem? There's no problem. The only thing which is there is the real purpose of the meeting. The real purpose of the meeting, kana intention, whoever is the proposer, kamena kuana mturo ndika mchamani ujugu, intention ira tukukira kambere mancho kiri kairi kutina makosa kudia mchamani, because kile kiaere kiama na ikiama. Lakini nakukadwa kukadia tiri, kwamba kuelwa purpose ya mchamani ujura tu tukudugani. You get me? Kwamba kuja kujua papa si mchemano najua ni discredit the governor of the day, the Meru governor. Na hii wote kidhamini papa si lepa kwenda kuita kudidhia governor, former governor Kawira na mkurowe kwamba kujua baada kuita mchemano nje badidhio ula badidhagia kujua judita kuruma governor loriku kujua kuita kudiscredit the sitting governor jumba kujua judita kumenelia the Meru county. Okay, but no, the mini purpose. Give us a man, Kura Wamba Kuda Mucheman, a kilo Kaba purpose, you rock with to tell we know. The reason you could Mucheman, you can go and the camera with a registration. Yes, camera, we know around you could registration, yes. The king was, we know the team man to go with the Takwa governor, former governor. Will enter the Chiaku rock with a Kudi. Not easy. Yeah? Not easy. I followed that in all the meetings. Mufonda Mudinga the Mono. Then in Gadi. Etira kuita mchemoni nda kwa akadidire ngojale etira o meali ne etira kwa dile matujira adilie. The other time ya kuita nenkura kuita kwa dile mchemoni ojo dia adina kiama kwa wenja uko you can clearly remember what she said. O likana boka buri mantu ye kwa tira kwa mchemoni ojo o likana ne ata adilia against our governor. O likana nyamu eta dia ateta kimanchia kimanchia dia alise dia chetigania uwa nukulikana boka mantu jara lireja jumreka nwakawe imantu nyatumba kudingatira. Now ukeja kudwa michema niyeja akaeta kwa mantu jagu ita kudivide Meru County. Ukeja kudwa akaara kwa mantu jagu kuleta anaki Meru kudia division. Woni no tugenya inyanyo mwere yongwa the county commissioner. Kinya kwa kuna powers ilio kinya county commissioner awati kudisplay powers kiawe. Watuka kwa mchemani yako na jo kajo ita display kana jo ita kudwa jo tena unity. Juzi ita kuleta disunity ni Meru na bati kuito tegeraja. Batu antubamero watu kinyikana ndi watu kale jaja bwana na mutum. Basi tukubati kwa tu pongezi kiasi ina ndicha byama. Nyamba kiletu na kwa tu kama nandi. Unia fosi bya Meru batu into itachara nkurukia county sira ingi. County sira ingi no chidi ya bacho. Batu Meru tu ina 3 years. 3 years, 2 years ene. 3 years, utingu Meru ikamde itiro. Na nkoro batongi de batu na bona de baba kai kunya bakire tubau. Ibati kanena Meru na de Meru kai itiro ngwe for the time being. Kama county itiro barabara, kanga bana mutumana MCA ba ndiba kwa tane tena de katone baka atu didia for this 1 year. Na nyanga bana mutuma more nyawe ukadimu wanangugiro kaitira Meru. Bwana ngaba na mutuma. Ngugiro baitira Meru nega kudima. So wenga akura ndagwe rekana na nesi antuba ba na michemo ne egugwitala wetite. Jozo ba kwenda kenda ba kwangala tania uko gutwiko ukabachoke. Nenyo bachoke rekana abo. These people bale enda michemo ne yo ikagwa byumwe goji wigojungwe kwa nange wigojungwe kwa nange concentrate on what you are supposed to do. Nikenda masoja ngaya kaendelea. So uni duka iko kaleo na kenda tugatania ndedu chonde china mana kenda lile begita lega kinya ya guchokeria tuma Meru County jonto gita lega kinya gavana mutuma lega kinya ndo Meru bakulia miaka ilo didiri atia you have to show them kenda wamenya leto didagia na nyanzo Meru na waba akudima iba kudima nandi. So uni wakuona ndio na gavana michemani yako na ageka kulenjiza party te kulenjiza party ila ne kundisrupt the Meru County governor kenda auma mwere kerajura ina uja kuitirantu ngugi. For example, ngabana mutumano kono ula kudidia. Kintu kima kila ngabana walikuwa tomba kudidia. Dia kwa dia nyambira ile gwa pwani. Uko na ngabana Meru atombere nyokinya nawe. Alright.
na nuko naenda kunditep nuko na ngaba no is very active aigwa kwina thina mbere nuko ne kako matukana that's one of the credit we are supposed to give him aigwa kwina thina na ala anto ba kura ko nuko security ile akalira na ala igembe that place is very cool barali by go back to barali tene ngo bali 20 kile antuma ba churi ngaba ne tubeta ba ku NPR bali tene ngo bali 20 ni antuma ngwata nule ngaba na mutuma na antuma bana ala na tongile ba ano anenge tuba ku manager antuma ne bakina bantri kene bomba kuleta peace nuko na bali tene ngombe ni ile cha mukuru bali tene ngombe na 20 ba muchokeria nicho ngaba na homa ngaba na gutinya ntukwemwa kinyage betite kwariria mantu nyangombe kura kana wamba bwana Bweria ndathikirire omo athingati bakwe ba former governor mbere turikia tutonya kiriro wario gucoka go Gachagua agacoka next week ndathikirire rwario rwa omo athingati bakwe sana wa former governor ethera wakili ithikene ta wakili Mugambi Imanyara akiaria na nona karata kureta tuga ile it's like a threat auga kwethirwa thirikari gukukira rais na munini wa professor itumba kwethirwa ikithikira manto jegie mama kana kawira Mwangaza bakamotokia pamuike kwa Munyoro ethera wa Gachagua how do you feel that you threat ura muntu gutu Imanyara you no threat ni aturachio na bati kumenya constitutionally ngaba inyo ura geto Munyoro kana geta na ara geta the governor constitutionally gitikyawa anekelo constitution unless baka choko wala ngabana ambiririe Mugambi Imanyara wakili Mugambi Imanyara uko ni wakili my brother wakili ogwe no bati kudwa wije ogwe constitution yugate ngabana mutuma nyambo ngabana mutuma no igitine nandi buroikia kawera mwa Munyoro buromukia nabo amwikia kinyabo amwikia na gitu teno gitika ikajira kairi no tumwa imwe sa Dennis mutuma na follow the right procedure na the public participation andi kona ni ibati kisire leo ibatokera bayata county assembly la ruma ntujayo ibatokera bayata senate la ruma ntujayo na ndio ruaga against ngaba former governor kawina batoka muona ni beta court the court rule is the same no we are woman judge urogita kesiji elekia de kawira stands impeached ngabana stands impeached now the only thing which can help wakili wetu iwatera mwanga kesi geta to the Supreme Court there's nothing which is left utiki ndukingi nyabageta na bageta Munyoro nyabageta eguru kakwire uma nyabageta heaven nyabageta de nawe the only thing we know that mwanga ndukinyi ndi it's only the Supreme Court all right jaji ro no ngo bateja ndio ngo neki witho kuda matuja aja utumba ko bajamburu ro wababura mwikiri that is why Sonko trying to overjump that one afil agiria kuina Mombasa akyo agitena okiarema wotito toyo agiria wikia avenues yutito ro okiabu avenues kiarema no bura ni bura dale kuga ate bodrite ni ojo buga yanga buga mukyo munyo bodiri ate ukebwa ni anemere naja dire kize iro muntu chimbiro ndai muntu chiaka menya no mwanko kali atiri no mwanka wedwa na opunde gurui ukeja kwanga opu okua na ndiko kuona kule antu twina boba tete kagia ngaba no jo lumire tine that is very surprising tuida tunkulikala byongo byao atabikala kuboba tete kagia senate ne kuboba tete kagia MCA asekauta assembly miro ne mwingire kuboba tete kagia ngulu senate kubonya batete kagia court ni ruere against on the impeachment kuyanzinya batete kio nenya nawe kwa batete kagia no mwanka mtu yakinye Supreme Court kena mazuya hajadira that's what the confusion is all right yeah thank you gutaria manto jege thirikari account ka thirikari cietu cia county ngikurikania mutegeri naro turariria manto jege thirikari cia matura kana devolution gukurekana kwina kikomano gitete na mbere na rantere cia Homa Bay devolution conference ira ithiritwe ikionekana kwarirwo manto kathomba jara twarikia na gutariria jara jonde jariritwe no ndene conference ici na jara kinyaje rigi iri kuthirwa jakiariru na manto jaria ja akumira bwana Bweria
kwina gintu twataja muno aja wa Munyoro kana ro ari munini wa rais Rigathi Gachagua nethiritwe ari nthiguru ya America go kagita ka like 1 month and a few weeks na rare gukara no mieri iri but nandi agita ndionga yawe gitumi kia ko migita ndionga izi narandikire kiri mitandao igoro na uga akethirwa agicoka Kenya on Thursday kiuma kitwitite ndege ira keja niyo gakinya nthiguru Jomo Kenyatta Thursday che muthenya na that is the 21 Thursday na uga jita na onto by election ile chiketha chikitithwa na mbere na kwenda kiama giki kitu kiotongeria pengine kwethirwa Gachagua ari ome nura noticire mood ira ari Kenya te uma na ina jita gucoka kairi do you feel kwina mwanya jurio ari ndene nthiguru ari ome do you think nandiko kambiria gicanga kuchanira ci ari au kabere do you think nandicite kairi kwambiri nanza ngeke dochi mwangi nguruki niki akinya me already kisiasa angure kisiasa ore kara Gachagua na establish a leader of the opposition right ne bedia Raila atwalia uma Raila is not an opposition leader Raila ni mtu akula thirikari so mbugira Raila itaka uraona Raila ageterwa kuma Embakasi airport akaletwa Mwanka Nairobi nio ikiona lichira Gachagua leader of the opposition pawera wene ina Raila yongwera Raila akamata akathiuruka Nairobi akathiuruka akamukunja akathiuruka kula kunde pawera yonde ni ina Gachagua. That is why I'm saying this. Nira keja akinya ke Nairobi mwanki woka nkuruki yontuna ndio baina ndipo chali jina dina ibanga chali kuthiuruka nteto ira bakwenda na bakeba baina that means the kama kwa display dia kama ku display the leader of the opposition no niba kuona ya ndini Gachagua na ila nono wakugeria ukapcha this thing no wakugeria which atikiria tonya lakini kwa twika ati kumbotonya nande is very far aikuraje kuingia muno you want to be kumenya what is happening na ndiro ngukura we to be better all right ukava kwenda gitume kingi muno na inyako makudhonya kwenda casualties no kudhonya kwenda ando hapa na pale but what I know is there a lot of difference Gachagua kinya ndio tumatu jala kedo ejita na jo campaign ira kadi jana dia jete kudithia musire omba kudhonya te campaign moito metiagita nyumwerere kuimantoa kwenda clarify ngwitigia kujua kwenda ku clarify aja jaja kwa happen mbele ya tadira mwangi for example jali president jala de manto jala de ja MPs njala rali ngutigia kumukose tamono jala president jala de kwa MPs ibo bakura kukumu tuicha ndono nte kwa nasalini atakinya president jakinyira kwa dio kama ndiko kitomiko kimukite nya nguvu ya kuja speed mono and that will be very serious kiasi ile keja kumira kiria unandi na kwa MPs babiria kwa dia na I'm telling you one thing Gachagua ja akinyaje kiasi ile jitana te biama ejitana kiasi ejina ndi ona akugwata MPs ni ugurike ogoro kwisi statement iromire aro na iti aro ukakenda nwi MPs balija bakula kukum dikino tuta kwata several of them dikino tuta bagwata mukai bakula kukum bamura huko ndina Gachagua ngagwa kya bituma ngura bya Gachagua jirite uko gwatwikire yuko eja MPs mbecha igo banenkane mbecha cyangwa kwengambio Gachagua ina mbecha cyuma no kebwa uko tali corrupt baba corrupt obanenkere niki bakaru irobe ugambara barugere the president is more corrupt than even the MPs don't you know kumba kuna kana mbecha corruption irobe muri mbecha yo kunenkera ku mudelegation ni chiejo kabanenkera ngidie 10 ubanenkera papa chichi ai ugabatu bagura na ndino kuna balenda kuonenia the president no more corrupt than kuruki yao that is what they want to mean na Gachagua kemba mazeju ajetajo no kebiko kiamukira ngubu yeu then it is very serious most of them peace but enda kwetera beja kungelerwa abu bagokenda na bakali ni nyamono these MPs nyaba Kenya bonde bara bakali rwalia ru na batongiru Gachagua ndin kumenya akinya rwalia rwakaro rwa MPs gweto amba no nyawe akenda kudona MPs na MPs bana bakeja kuona beja kabete ta gwikiro kiondone kimapandiriwa umenya the can even the only people who can take the president home easily is the MPs if they join together those are the only people para bomba kwa the president
gutena karuru Alright. na bomwani ampara muno Thank you. kuthingata gikiria so andu bakaya kwimba gatagwo na ene kweka kantoto nyana ko katuma andu babeja mwe iyo omba kundika utumitenya janga spindium Okay. kenda matu ya president jarali ni jalwo jatadira mwanki yeah. Bwana Boria kwena rwaria kidogo nkwenda kuigua just ganto kidogo kumania na wowe because imbize no kurukirite aza imanto zo kari nkathitine manto zegie miaka ya kuritaya no ithire tore ngogine Yeah. na wakinya place ya kuritaya right Mm. na ruwa nkathitine na ruwa gukurukira mugambithania ejikenta Lawrence Mugambi na areganire na kesi ira rekotini ira ikirune mutogo wetwa Charles ketha ntiraterito mutogo wetwa Charles arikitie gambarire nikenda akiuga miaka 60 irero ne kuritaya yeberwe muntu agaitango imo nkajira agakwira gitene kiu kana wandiki thirikari mo korero ko umero buru lakini kote ni reganire na chacha uga no bado miaka no 60 o ira. Do you feel bwana Boria ontogo no thire tongo gene no ritana no ne taja jonte no gwetakaniria koti kwethirwa ikiuga yes bado tukalira 60 timu tu akarango gene for good monkala ira wengo akaremero na chitire Uni kadia ningwa unaenda walio na kadia bantu jara kumenya yes uri ndi mutongo wa thirikari yes na ni mitete ngwe for 30 years ni thirikari ni yes what I know and what I feel and what I can say without the fear of any contradictions is that mtu abasinya kuritaya at 60 not even 65 60 abasi kuritaya at 60 nikenda mtu uyu kiambere akomba kwima ningi kajahiri wakurukia miaka ile ukinye ya kuvugira wendele mwanko kwe ati wakurukia miaka 65 with energy ya kuitangugiro batikuito tumba for example ko fatigue ile leo ya kuitangugi mete ko gwito ke gwata inya kanya gwita kidira na ugwa at 67 you are not productive at all you tuko tumbo mbira ugwa at 70 ka 60 fa ifira no with the ngugi na daigiri every day for 1 year ugi ukaira da ile chongo no getangugi productivity yakwe kania na ndiko tumakwira kainya thirikari niji ikauga ati mwaka mtu ati mwaka 60 to 65 au no randi ethore productive and productivity no itakuthirira so woni nte gwitikiria wika mtu ani productive for mwaka kwira ngugine na ni mbeche nyago thirikari nyago etwaga mbeche thirikari mbeche chwaja mu biashara no mbona kuna mu biashara kila mtu au akamata inkunia aina miaka 60 no ngugu yangu itagwaku ngo meo tenda na ile thirikari itibati ukurukia miaka ena. Thank you. Yeah. Ngwanda kuigwa tu ina nutshell manto zao kiro terno tukirekagia na nde bwana Boria no pende kidogo tutaririe so far sentiment manto zakariate tukirikeria sentiment ndiko ndo miarira muno kwesa watu sentiment ndiko ndo miarira muno I want people to watch what is happening ndienda batege na mego imbi kwenda sentiment chaga tumamugo tuna critics sentiment jaba kadidru atia we have got people who never believe that there is nothing which there is something happening but with kile buruna but with kile kwengo kile magwita ni sentiment that is why uko na limu kura Kenya kwa lila mazo ya kiasa but kwenda for example that day hapa nenkere bus kile kilabu ya football inge kuduru kandi nyegita na ila ubingi kigutu kaliene Rangers ntego mtu kwa lini kwa kile manaletere bus abagulira na ala kaliene na ejana sentiment consequence ya mipira yonde gijepo ne kali nite kuikalia ne ka karane geta nyaka kijabangi mipira ne ntego mtu kwa lini bu ando baba kwa to ntego mtu kwa lini kwa connection ni barabara je kubaka kumaka connect na yaki so no dimenti ile akwe kwa complete ntego mtu kwa lini bu that is why I'm saying antu jamwe ya kiasa ntiko ndo jadi but what I know is that antu bamu kwa bakialia bamweni antu ba utia na antu ba kwangala tani okay for example tu mbakwira tu igolete sima ndene miru wao wino mbreti osima ni national government mtu ndo represent national government ni the way MP no ndo represent national government so mantu yamo kone ya kialwa jamwe nyanti kwa ndo tonyera mone ndo ndiko ndo tonya dai jamwe kone ya kialwa antu ba sentiment ya mbele ba tu tutia kinya siasa ni thank you tutia kinya siasa ni and when time comes
we told the Meru people, the settlement people, what is happening. Again, we won't get a link to the and the settlement debate you could do a kaba could do because of the settlement TBA and the Mapa can nobody settlement Bwana Mutuma, Battery Tambulita, Battery. We know them and they will be there. So most of these people who are never come and get a settlement, but they can never in your but they can never can anyone what we go to sustain political activity Kumanale for 2 years. But we don't take one. Thank you. Yeah. Ingwete kiano kwa second mome bia gushokeria kana Patrick Shoti kuke mukari omiru second ijira ke bana mbere yancho kinkado kire mukari omiru tukano mwaka thai uratu ambanirie nwe uratu ari uro terekanya ka kana uro tuthikirite no tubakothoya munatwe ancho kirinya thirikari engine ya Meru County gicho kirinya ngabana nkando no tubagucheja ni nyo uchejana bakuthiuruka bwa kuthiuruka bo ukaria mumiru yo tunandi tukona inandi mumiru akaritwe tukona mumiru na akaritwe na tu kaduaki itukona foshua na akaritwe ntotha tukona ngabana ima tukakumaja kama tukamwankembu kuona ni ata mumiru akara nukuona na atinda dingatirite security ura kuwape ni gembe nukuona ngabana atiko mama I think and wamiru bazi kumebu ngota ngabana tunangabana ukiano ntobando wamiru tunangabana gutumenyera tunangabana gutumenya mantu wamiru yonde nkidiria mbugatire nkudiria jangabana kintu kira kingi kirio antu bazikire no isire ikwija pamenyeba itumaki ukikuretwa ezwa kina benefit kiri mumiru kana gutim benefit kiyo ndogo no ndobwai ko muchemano yuyu ukadi gwegoji antu ibeze bazi standing for the new purpose eweka muchemano yu edone wita kuza legislation kana ni edone kuja kuruma the present acting governor roriku uro yukirie ai governor nandi no kuibeje batege implant waba kedwa idizagi implant waba kedwa inayo na balenda what they are doing no ro bakwenda guitanatu balenda guitanatu mutumeza na acting governor kana interim governor ni bakwenda kwezi atu ni bakwenda kwezi but I'm saying this and abuga kali without fear of any contradictions mutumana adhirie all the constitutional requirements which are required for you to be the governor na adhirie chonde na baruga hewa na jaji tuponde basaini na apisho na mbaibu na kila kitu. So what they are doing is they are wasting their time. Ni anto ba confused na confusion ni etura ntonte no ba leo anto ba leo ba karau ba confused. Okay. Na iba confused buru lakini ngwete bara ome na bara baina akili bakamea what is happening. Bonga sana Boria. Yeah, thank you. Thank you so much kina mutegeri wetu urewetheretwo kigwatanira na hatuende ne mubango jo turinge ime twambirire na gorokire twambire na nteto cio twatonya kirima ngatheti twathoja ngatheti cionthe na nyumene ta wetheretwo thora tukirikagia na mugeni wa ntuku ndene mubango jo turinge ime ara twaririe mantu kathumba na mono tugitagagira mantu jegi kigomano kira kithireta gigitana mbere na ara county ya Homa Bay. The Devolution Conference kigomano gya gutegera mantu jegi thirikari cia matura ni kigomano gimbete kana gikethro kinya gigitaga na mbere na aru na ingwite gikatha kikirikaga ntuku ya narua eno tugambire tariki 10 monga tariki 15. Thank you so much agukaribu ire basa muthojo siasa na nkurukini mumema wa gikundi kia New Dawn mbithironge kwendagira kagita gake kana nkurukite na mbere na gukenera mibango yetu na kinya weekend yaku ithire ikiagira.